Dafite ijambo ry'Imana, Imana yampaye kugira ngo dusangire. Iryo jambo rikaba riri muri Luka 19 ku murongo wa mbere kugeza kwa 5. Haleluya. Ijambo ndibwigishaho uyu munsi, bese ndigisha icigisho nise ngo Yesu aratuzi amazina. Bese umuntu wari wese ari ngaha mwisi Yesu aramuzi, Yesu arakuzi mwenedata, Yesu arazi nahuba, Yesu arazi n'abana ufite, Yesu arazi n'ingorane ufite, Yesu arazi ibijanye natwe. Haleluya. Mbere yuko ndi butangiye kamanze senge. Uwiteka data twese ndagushima, uri Uwiteka niryo zina ryawe, wewe ntago wigera uhinduka. Mwami ndagushima, haleluya, kuyu munsi umpaye wo kuvuga ibyawe Kristo. Ndakwinginze umwuka wera amanukeho kugira ngo anshigikire amfashe abari we yivugira ngewe simvuge. Mwami abantu bari bose bari bwumvise buno butumwa, ndakwinginze Kristo umwana w'Imana ubafashe. Haleluya. Nta yindi Imana iriho mu isi no mu ijuru, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndakwinginze Kristo umwuka wera aherekeze ino jambo, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Reka dusome muri Luka 19 ku murongo wa mbere dushitse kwa 5. Tugiye gusoma ku nkuru za Zakayo. Haleluya. Nuko yinjira i Yeriko, akaba yariko ahaca arengana. Ngaho hari umugabo yitwa Zakayo, kandi yari umukuru w'abatoza kori, akaba yari umutunzi, akaba yaratunzi. Haleluya. Iyi ni inkuru ya Zakayo. Yesu Kristo yariko arahaca i Yeriko. Ubwo i Yeriko hariho umugabo yitwa Zakayo. Uwo Zakayo yari umuntu atunze cyane, yari umutoza kori. Haleluya. Ariko Zakayo yaguma ashaka kubona Yesu kwasa. Zakayo yaratunze, nubwo yaratunze hari ibyo yarabuze. Hari abatunzi benshi batunze ariko bakabura amahoro. Hari abatunzi benshi batunze ariko bakaguma baryana, ubwo butunzi bwabo ntibubafashe. Ariko Zakayo wewe, Zakayo yashaka kubona Yesu wariwe. Hariho abantu benshi badashobora kwiyumvira kuja gushaka Yesu, nubwo baba bari mu bibazo, ahubwo bagumana ibibazo byabo, baguma bakomandaza imitima, baguma bakomantaza umutima, nubwo baba bameze gute ariko ntibagende gushaka Yesu. Haleluya. Ugasanga umuntu ntasinzira, ugasanga umuntu arota inzozi ziteye ubwoba, kandi nzi ko umuntu ukura izo nzozi ziteye ubwoba ari Yesu Kristo, ariko kumushaka bikananirana. Ugasanga umuntu aguma agwana n'uwo bubakanye, ugasanga umuntu nta mahoro afite nubwo yafite ibintu byose byuzuye isi, ariko akabiryana amarira, nta gikintu na kimwe bimufasha. Haleluya. Abantu b'iki gihe rero gushaka Yesu birabagora, gushaka Yesu birabagora. Nubwo bo bashaka gupfa, nubwo bari kubara babazwa gushika gupfa, ntibashake Yesu kugira ngo azabatabare. Haleluya. Ariko Zakayo yari umuntu yubahitse, kuko yari umutoza kori, yari umutunzi akomeye. Ariko yabonye ko ubwo butunzi ataco bumariye, yabonye ko ubwo butunzi atajuru bwomuha, maze acayumvira gushaka Yesu. Haleluya. Reka nsome ku murongo wa 3. Nawe yariko arondera kubona uwo Yesu uwariwe, mugabo ntiyabishobora kubera isinzi, kuko yari mugufiya. Haleluya. Ndarisubiremwo. Nawe yariko arondera kubona uwo Yesu. Byumvikane ko Zakayo nubwo yaratunze,
ibyo yaratunze ntago byamufasha, yaciye agira inyota yo gushaka Yesu. Yabonye ko hari ikintu kibuze mu buzima bwiwe, nubwo afite ubutunzi hari ikintu cyari kibuze mu buzima bwiwe. Ndabipfuriza gushaka Yesu, ndabipfuriza kumushaka, kuko uwo Yesu ari mu byose. Wakiriye Yesu uba wakiriye ubutunzi. Hari abantu bavuga ngo ati mbese ko abakozi b'Imana baguma arabakene kandi bakorera Yesu. Erega Yesu bwiwe n'umutunzi, arafite uburenganzira bwo kubahereza, arafite n'uburenganzira bwo kubima, kuko ntago bariko barakorera iby'isi, ahubwo bariko barakorera ibyo basasanga mu ijuru. Abo ubona badatunze kandi abakozi b'Imana bafite ubutunzi ahantu mu ijuru, aho inyenzi n'ingese bidashika, niho ubutunzi bwabo baburi. Haleluya. Niyo mpamvu uzasanga abakozi b'Imana benshi usanga bagenda n'amaguru, usanga mbese bambaye n'inkweto zishaje. Benshi ubutunzi bwabo ba mu ijuru, kandi uwo Yesu abatosheje muri bo. Yesu niwe akora byose. Hari abo Yesu ahezagira akabaha ubutunzi, ariko hariho n'abandi ahitamwo kubagumiza uko nguko kugira ngo bamukorere atacu bafite. Erega Yesu arareba kure. Iyo abonye ko aguhaye ubutunzi wamuva inyuma, iyo abonye ko aguhaye ubutunzi waca umwikuru kamuta, afata umwanzo wo kubukwima. Hakubura ijuru, yakwima ibyo bintu karonka ijuru. Haleluya. Yesu natugire neza. Mugabo ntiyashobora kureba, ntiyashobora kubera isinzi kuko yari mugufiya. Ingorane za Zakayo yari mugufiya. Yari afite ubutunzi ariko yari mugufiya. Bishatse kuvuga ngo iki? Yari umunyabyaha nubwo yari afite ibyo bintu byose. Yari umunyabyaha, kuko urazi abatoza kori hariho n'igihe barenganya abantu, bakambura abantu ibyabo, bakabiba kubera ubutegetsi bwabo. Zakayo rero yari mugufi, niyo mpamvu atabona Yesu. Yari afite ibyaha byinshi. Haleluya. Nuko arirukanga imbere, yurira igiti cy'umusokomora kugira ngo amubone, kubera ko yagira ace muri iyo nzira. Rero Zakayo yaciye agira ubwenge, avuga ati se uyu Yesu namubona gute ko ngewe ndi mugufiya, kandi nkabona Yesu ari hagati y'abantu benshi. Aca yigira inama yo kuja kurira igiti. Aravuga ati reka ngende kurira igiti, ninurira igiti nkagera hariya mu shorishori hejuru ndamubona. Zakayo rero yurira igiti. Ariko Zakayo ikintu atarazi nuko ntago yarazi ko Yesu yaramuzi izina. Aho ndiko ndashaka kwigisha, rero ndiko ndashika, ntago yarazi ko Yesu yaramuzi izina. Haleluya. Bene data, Yesu arakuzi, Yesu aratuza amazina, Yesu arazi naho tuba, Yesu arazi n'ibyo dukora nuko byitwa, Yesu arazi ibintu byo byose. Haleluya. Yesu ageze nyahantu ararangamiza, amubwira ati Zakayo ururuka. Haleluya. Amubwira ati Zakayo ururuka. Yesu nashimwe cyane. Kano kantu niko nashaka. Zakayo ururuka. Yesu yarazi Zakayo izina ryiwe, kandi Yesu yarazi ko ari bunyure aho hantu. Haleluya. Mwene data, Yesu arakuzi izina.
ntago ari kumenya izina gusa, arazi ko uri umukozi w'Imana, ariko ugenda ugasambana uri umukozi w'Imana, n'ubusambana nawe aramuzi. Arazi ko uri umuririmbyi, ariko ubujura bwawe wiba buri mwanya, naho utegerera abantu arahazi. Yesu arazi ko mu kanwa kawe hatavamwo amagambo meza, arakuzi izina. Yesu arazi ibintu ukora byari byo byose. Yesu arazi ko umuvuga bitavuye mu mutima, ahubwo uri kuramuvuga kugira ngo uronke inyungu yawe. Yesu arakuzi. Yesu arazi ukuntu ugenda ujarajara, ugenda ucaracara. Yesu arakuzi ukuntu unywa inzoga kandi uri umuntu uze uri umudiyakoni, ugahengera abantu batakubona, ukagenda kugura, mbese ugafata n'icupa ugahindura ugasukamwo, mbese ukanywa nk'uko mbese uri kuranywa ibintu atari inzoga. Ibyo byose Yesu arabizi. Arabizi. Yesu arakuzi ukuntu ucererwa mu rushengero uriko urimekapura, ibyo bigatuma ucererwa mu rushengero. Mwene data, Yesu arakuzi. Yesu arazi ukuntu byuka kare batakubona, ugenda buke buke amaguru utakoza hasi, usodoka kugira ngo ugende guhura n'uriya musore mwapanganye. Ujya musore mbese nawe uramwumva. Yesu arakuzi. Arazi n'izina ryiwe, arazi n'izina ryawe, arazi n'amasaha ubyukiraho. Ariko Yesu none hagasuka akavuga ati ni wururuke. Ijambo ryo kuruka rikabisigura ngo ni wihane. Yesu arazi ko abakristo mu rushenga ari wabamaze ubasambanya. Yesu arazi ko wafunguje urushengero kugira ngo wironderere wishakire inyungu ziwawe. Yesu arakuzi. Yesu arakuzi neza mwene data. Yesu arazi ibyo ukora byose. Yesu rero arazi ko bashikana amafaranga, amashikanwa bayashikanye, ugaca ugenda ugakuramwo dukeya wiba. Yesu arakuzi. Yesu arakuzi iyo umaze guhembwa kumuha ikigera 10 n'amashikanwa, ko ugenda ugakata ugacumuha ibidakwiye. Yesu arabizi. Yesu arakuzi mwene data. Ntago azi izina ryawe gusa, azi ibikuranga byose. Yesu arazi ko uja mu muhanda akazi kawe arako kwiba, ugafata ifone y'umuntu ukayinyakura ukayitwara. Cyangwa se Yesu arazi ukuntu ugenda ugafata ibintu by'abandi ukabyiba. Yesu ntago azi izina ryawe gusa, azi n'akazi ukora. Yesu azi n'akazi ukora, ariko akavuga ati ni wururuke, ni wihane. Yesu rero akabazi ko buri gihe cyose uvuze ko ushiramwe ububeshi. Ububeshi kandi ijambo ry'Imana tubwira riti ngo ntimukabeshe. Ariko amagambo yawe uvuga uri kuraganiriza umuntu ugashamwa utuntu tw'ububeshi. Yesu kandi arakuzi ko uri kuravuga ko ushamwe utuntu two gukinata, mbese tumwe bavuga ngo nugukinata, ushamwe utuntu two gufinata n'ahari two tubabaza Imana. Yesu arakuzi. Yesu arazi ukuntu ugenda gutereta abakobwa. Yesu arazi ukuntu
Yesu arazi ukuntu upanga ati singe ndi ubone pastor arangije kwigisha ati kuko harako napangiye hariya hari ibihiye nashize hariya shaka kureba uwari ubusambanyi. Yesu arakuzi, Yesu arazi ibyo ukora mwene data, si tumenya izina gusa, Yesu arazi nuko turi. Haleluya. Yesu rero ariko avuga ati ni wururuke. Yesu ariko avuga ati ni wururuke. Yesu ntazi izina ryonyene ryawe. Yesu arazi n'ukuntu ugenda ugafata umunzane, abakiriya baje kugushorera, ugenda ugafata sinzi ukuntu ugira ku munzane ngo ubakureho irobo cyangwa se bakureho dukeya, maze ukabaha ibintu bidakwiye. Yesu arakuzi kuri umujura wibisha umunzane, kandi ijambo ry'Imana tubwira riti ngo umunzane ubesha ni gisesema kuwiteka, ngo nishishi kuwiteka. Ariko wewe mu Kristo, wewe ugenda kwibisha umunzani. Reka ndakubwira, Yesu arakuzi. Yesu arakuzi. Yesu numugira neza. Yesu arakuzi, amaze kukubona kenshi. Rero ijambo imaze Yesu agaca avuga ngo ni wururuke, ngo ni wihane. Yesu arakuzi. Yesu arakuzi ukuntu uja mu rushengero, akaguru kamwe kari mu rushengero akandi kari hanze. Gute shatse kuvuga iki? Abantu baba bari mu rushengero, Yesu azi ko uba uri mu rushengero ariko hanze ucuja kuraguza, uva mu rushengero ugacuja kuraguza. Mbese byakunaniye kwizera Kristo Yesu. Yesu arabizi. Yesu arakuzi mwene data, gutunzwe n'utwo tuntu. Kandi Yesu akabazi ko mu kwinjira kwawe ko ufite utuntu uba ufite mu mufuko tw'uturozi, ibiheko wambarana ibiheko. Yesu arakuzi. Yesu arazi ko ibyo biheko byawe ubijana no mu rushengero. Yesu arakuzi. Yesu arakuzi, ariko akavuza ati ngo ni wururuke, ni wururuke, ni wihane. Rino jambo ryo muri Matayo 3:2 nguma ndarisubiramo. Umubatizi Yohana avuga ngo ni wihane kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Iryo jambo rwose ngiye nguma ndarisubiramo, kandi mu cigisho nguma nigisha iryo jambo ndakunda kurivuga ngo ni mwihane, ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Rero mwene data, ntuvuge ngo Yesu ntakuzi. Yesu yamenye Zakayo amusanze mu giti, avuga ati Zakayo ururuka. Haleluya. Zakayo maze ati mbe kumbe Yesu yaranze izina. Ese izina ryanje ninde yari mubwiye? Yesu ni Imana. Yesu aratuzi mwene data. Yesu arazi ukuntu ukura mwinda. Yesu arakuzi. Arakuzi ukuntu iyo wumvishije cyangwa ukamenya ko ufite inda uragenda ukashaka umugenzi aguha umuti wo gukura mwinda. Yesu arakuzi kandi arazi ninda uko zingana umaze gukuramo kandi uri mu rushengero. Yesu arakuzi. Ariko ndakubwiye, igihe Yesu yakuvumbuye, igihe Yesu yaje, uburakari bwiwe yabukuzaniye, ntabwo uzamwikura. Yesu arakuzi. Yesu arakuzi ukuntu ugenda muri family planning ukitezamwe ikintu maze ugahagaruka uvuga ubutumwa. Yesu arakuzi. Dore Yesu arakuzi rwose. Yesu arazi ko ibyo bikunda kandi Yesu arazi ko bikora. Yesu arazi ukuntu mu kubonana n'uwawe ufata agafuko, mbese nawe urabyumva, si nkwiye kubivuga, ariko ucurundira mu gafuko